terpal kok. Eh? Terpal kok. Ini apa kok? Gak terpal. Sampe diundang amene. Orkesan meneh. Oh, tapi pengajian. Orkes barang. Ora tak waca. Sing senene iku. Ono bir cangkol. Iki kok ngene. Lawang e bengong ae. Ya, Plastik. Tuh, kena plastik. oh kok kena plastik itu ya Pak ya? Iya. Balik-balik. Enak iki malah kakuyang-kuyang kayak. Temen. Tanah dijual ke sini deh. Ini kodam? Iki lek kodam. Iya. Kok kodam sampai digawe. Ya, timbang tak bongkar kayak